mitala ukwendesa mitala wamwenecho okumanya weka pala uli kupeleka badili kuti nikalenge umu 5 days umu 5 days umu 5 days umu 5 days kweni apo pakukukwasa pala wakafika pa Abida waye Abida waye Abida waye TPP waye kutumbilana kwa kuti 5 days ufume umu ulute umu 5 days ufume umu ulute umu pala wafika umo iwe ukuona kuti Abida waye Abida waye pala wafika umo iwe kumanya ukuruwala pala madansi ya kwana 5 ukuruwala yula wakulindilila yula wakumbe ukafika mula wa ruwala cha